mi ya Maluleke mi langute channel ya u swi kotise ku yini hi kombela mi subscribe mi like mi tlhela mi commenta inkomu. Xewani amukela ka non'wino wa wena wa u swi kotise ku yini loko u nge se subscribe hi kombela u subscribe. Namuntlha ni vhakele DJ o promoter kumbe event organizer a mi ri ni nga dyi nkarhi hi vulavula DJ aye minjhani? hi pfukile minjhani? Hawa na hina hi pfukile. DJ kumbe event organizer mi ta ku hi yo mani? Ka nkarhi wa sweswi ni ta ku i event organizer. Swa vu DJ swi leswi ni nga sungula hi swona endzhaku. So ka nkarhi wa sweswi ni pfuxa ngopfu event organizer. Alright. So vito i mani ku vanhu va ta kota ku swi tiva ku munhu loyi vulavulaka hi yena? Vito i Fariki. Tani va n'wi tiva Fariki laha ka Nwamitwa vanhu va ku tala kumbe ni laha handle emasayitini va nga va ni tiva. Swi sungule njhani swilo swa event organizer or promoter? Swi sungune hi va ma 2009 kwahala swa ku DJ before event organizer. Na munghana wa mina va ri i DJ Jamani a hi rhandza ku ri loko hi tshamini hi hungasanyana hikuva hi ri na ti-stereo leti ta ku chela makhasete hi ta hamba hi ti dumisa kwala laha swi nga hi phusha ku ri hi tikuma hi va na masawundi etindlwini ta hina hinkwenu. And then a hi hamba hi vhakelana hi kota ku tirhisa tikhompyuta na ti-laptop ku DJ. Then ku nga dlina ku fikelela ku va na Misoja event. Then Misoja event hi yoho yi nga hi endla ku ri hi rhandza hi vhe hi phuxeka ngopfu ku va ti-DJ ka ha ri na laha ka Ntimbana. Loko swi ta eka support yi njhani kusuka eka community? Support kusuka ka community yi hi nyika support yikulu ngopfu ka nkarhi wa sweswi. Because loko ni hosta ti-event ya swi kota ku ni support-a ku tlhela ku tala ku nandzika event yi va successful. Vuxaka lebyi mi nga na byona na va Jamani bya ha tiyini ku fana na khale loko ma ha sungula sweswo swa vu DJ? Vuxaka bya mina na Jamani byi nge pfuki byi ve ehansi bya ha ri ka xiyimo xa le henhla ku fikelerisana ka nkarhi wa sweswi. Loko community karhi yi mi support-a kusuka ka ti-event ta n'wina mi vuyerisa yini mi nyika yini community? Ka ti-event ta hina community yi nyikiwa ngopfu like ku fana na nkarhi luwani ka ha ri na Misoja Pub and Grill. Misoja Pub and Grill a yi swi kota ku ri loko ni hoste event ka yona ku va na ti-percent to karhi leti ti humaka ti kota ku xavela community swilo swo karhi swo fana na ti-school uniforms kumbe maphasela ya swakudya. I leswi a yi swi kota ku yi endla swona Misoja events. Ti-challenges leti va kona loko munhu a karhi a organizer ti-event hi tihi? Ti-challenges to karhi hi leti mi kuma ku na ti-artist to tala ta ti-local artist. Ti-artist leti ta ku tala ta swi tsakela ku va ka event but ma swi twisisa ku ka event yi nge vheti ka munhu un'wana na un'wana kumbe ti-artist ta laha ka Nwamitwa hinkwato swi nge khati swi nge vi hi ndlela leyo. I fanele se wo hlawula ku ka nkarhi wa sweswi ni kota ku nghenisa va mani ku ri event yi ta tsakisa. So van'wanyana ti-challenges ta kona i ku kuma van'wanyana va ku Diamond a nga ndli xapu, Diamond endla swo karhi a nga hi rhandzi hina ma swi i ti-challenges leti mi kuma munhu i hlangana na to as a event organizer hi xitalo. So loko u ka a hi ngo u hoste event ne vanhu lava u va rhambaka tanihileswi u vulaka ku a wu rhambi un'wana na un'wana u va u langute yini eka hi munhu ku a kota ku va koka event? Languta hi ku ya kahlekahle hi ku ya hi mahanyelo ya hina ngopfu emasunguleni na hi ku ya hi ku munhu u khomisa crowd ya yena xinjhani loko a karhi a performa kumbe u tsakisa vanhu lava nga le ka event
xi njhani loko a karhi a perform. A ku tirhisiwa leswaku hi ku ni na ti-bra a wu ri ni tata ngopfu tichomi ta mina. Hawa leswi a hi swi tirhi hi swona. Ku na ti-artist to tala la ka Nwamitwa ti nga va koho ka ti-event ta mehe ku ve ni a ni tshami na vona kumbe ku va ti-bra ta mehe. So ni pfa ni twa ti-track tin'wani va Omega va karhi va phakamisa Fariki va ri va mani lava va ku famba na loyi va Chikota va WB va lo komberiwa leswaku ni kombela mi ni phakamisa laha ndzeni ka ti-track ta n'wina ku na mina ni ta kota ku va vito ra mehe ri kula kumbe. A va ngo lo komberiwa. Ka tinghoma letiwa ku na vanhu vo tala va ni phakamisaka kumbe va hlaya vito ra mehe ku fana na vo DJ Mvuleni, munhu loyi a nga sungula ku ba tinghoma a phakamisa vito ra mehe ku ya hi yena leswi mehe ni nga sungula ku twa tinghoma i DJ Mvuleni. Hi yena a nga sungula ku ni phakamisa because mina a ku ri munhu loyi kahle hi tshamaka swin'we every time. Ma twisisa na loko a sungula ku ba tinghoma i sungule ku ba tinghoma a ri na mehe sayitini then swi kota ku swi va the way. Then ku va na ti-artist to tala fana va Dr Omega va WB va Chikota na Ngale Zotera ivile na Pastor Lloyd na Master Cheeseboy ka nkarhi wa sweswi. I vanhu lava nga le ku ni phakamiseni ka tinghoma ta vona a ni zangi ni nga va kombela ku ri ni kombela mi ni tlakusa kumbexani mi hoxa vito ra mehe ka tinghoma leswi vo nga lo swi tsakela and then swi va hi ndlela yaleyo ku fikerisa na sweswi ene na support leyi va nyikaka yoho a yi khensa. Avuxeni, loyi a vulavulaka na n'wina i Nomi Maluleke. Sesi loyi wa ku famba a tlilinela vanhu majarata, a tlilina tiyindlu, a hlantswa kumba mafasiteri na mpahla kumbe ku khulela majarateni. Ni kombela support ya n'wina. Loko mi ni lava mi nga ni kuma eka social media WhatsApp na Facebook. Facebook i Nomi Maluleke. WhatsApp mi nga tirhisa nomboro ya 079 044 7524. Nomboro yeleyo mi nga yi kuma na loko mi ni foyinela yi tshama yi ri on nkarhi hinkwawo. Inkomu. Ti-event leti ti endliwa ka Msoja na le ka Ntimbani kumbe ku langutisiwa ndhawu ku sweswi hi nga hi ya endla kwini. Event organizer yi endla event kun'wana na kun'wana swi ya hi ndhawu leyi hi tsakelaka ku ri ka nkarhi wa sweswi ni fanekele ni endla event a kwini. I ku ya hi mehe ka nkarhi wa sweswi ni endla event everywhere because ku na ti-event to tala ni ti endlaka ku fana na vo street bash kumbexana ti-birthday ta mehe ni ti endlela ndhawini to hambanahambana. Ma swi twisisa swi ya hi ndhawu ku ka nkarhi wa sweswi ni tsakela ku ya hosta event yo karhi kwini. So a ngo ku na munhu loyi a swi tsakelaka ku inani a n'wi organizela event Fariki a swi lava ku ni na ku inani a ni khomela inani a ni endlela event a nga tihlanganisa njhani na wena. Loko munhu a lava ni n'wi endlela event a nga tihlanganisa na mehe ka Facebook or ka WhatsApp ya mehe. Ka Facebook i Dallas Walter Fariki, ka WhatsApp 073 270 5209. Munhu a nga tihlanganisa na mehe ku ri ni n'wi endlela event yin'wana na yin'wana leyi a tsakelaka ku ri a va na yona leyi a swi twisisaka i ta yi afford-a. Hi nga kota ku ri mina hi plana for ku event ya yena yi humelela yi va sharp. So mara ntirho lowu wu tirhaka malembe lama taka la ku vona wu fike kwini. Ka event organizer na swi tsakela ku ni hosta event leyikulu ngopfu not leyi ta ni ti hostaka sweswi. Event leyi ni yi tsakelaka ku ni nga kota ku ni hosta stadium ku va ku laha ka Nwamitwa a hi na stadium lexi xi nga pfula ka nkarhi wa sweswi xi koho mara a xi le ku tirheni. Ni nga swi tsakela ku ri ni hosta event ku fana na koho kwale stadium xa ka Nwamitwa yi tala stadium lexiyani vanhu va kota ku tsaka kumbexani ni hosta the biggest event leyi nga ta ku yi attend-a hi the whole South Africa not vanhu va ka Nwamitwa or vanhu va le Tzaneen ntsena. Ka a hi ngo ka vanhu va ku lava va organizaka ti-event role model ya wena i mani. Ka vanhu lava organizaka ti-event ko va ku ka nkarhi wa sweswiwa la kaya a ku na ti-event organizer ta hi ndlela leyo mara munhu loyi a ni tsakisaka as event organizer ya magaza hinkwenu kumbexana Machangani hinkwenu i Brame Gagash. Masipala. Okay, so maybe swi endleka ku ri na leswi ni nga swi siya leswi ngo
a hi fanekelangi hi hambana laha u nga swi vulavulanga ku nga va swi a ka ha ri na swo tala ngopfu ni nga va ni khense nkarhi wa n'wehe na vafambisi va swilo leswi hinkwaswo. hina hi rhandza ku khensa nkarhi lowu u nga hi nyikaku leswaku hi ta hi ta vulavula swimbirhi swinharhu ene na ku tivisa leswaku ntirho lowu wu endlaku hi tekela nhlokweni hina wu vona tani hi team ya Vuswikoti Siku Yini. Munhu hi fanekele hi n'wi tlangela a ha ri koho la misaveni na ku n'wi tsakela eka ntirho lowu a wu endlaku. So a hi ta ku u nga ze u hela matimba, xin'wana na xin'wana xi va xi ri na nkarhi wa xona, xi ngo teka nkarhi mara laha u lavaka ku fika kona u ta tikuma u fikini siku rin'wana. Se ku nga vi na xi lexi xi ku hetaka matimba, phusha u ya mahlweni. Ka minkarhi ya sweswi vhele hi hanya hi timhaka ta ku phusha, ku lavi munhu a tshama hi mavoko. So hi team ya hina ya Vuswikoti Siku Yini hi rhandza ku khensa ka sweswo, hi rhandza ku khensa na vavoni ku hala kaya mi swi tsakelaka ku sapota Fariki mi swi twini i siye yini information ya yena hinkwayo n'wi sapoteni a hi kurisa N'wamitwa kumbe Limpopo kumbe South Africa hinkwayo tanihileswi a nga vula swona. Maybe a nga tshuka ya na le matikweni man'wana ku tiva mani hi leswi a swi tsakelaka a hi n'wi sapoteni, hi nga tshuki hi le matimba. Loko a endla xilo a hi attend-eni leswaku vito ra yena ri tshama ri ri koho emilon'weni ya vanhu va swi twisisa leswaku hi hamisa loyi hi khoma la ku hisaka. Hi khensa kan'we hi vavoni ku hala kaya, danko. I Nomia Maluleke, mi langute channel ya Vuswikoti Siku Yini, hi kombela mi subscribe, mi like, mi tlhela mi comment. Inkomu.